padayo na ipaladaw iti disuti haway masasao ay nagrigat man ti biyag kunas nastre kakatrabaho kaunasan kalayaan construction ken kapinyaan ngem inanusak tirigat iti dulyang nagurnungak apanil puno mo to'y biyag kasta ti pamilyak kalpasan ti adu atuok bakasyon ti napanunot agawi di jay ilukos umiliw ken ni kaingungon ay kakabsat papagayam di da kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin jak mapagustuan di punong na ijay haway pidutan lati dulyar sadyay ayag sa lukag kano kaya't mo nga biyag ka tibiyag nga agpaysuta day taa bakasyon ko kas manok akinurkuran ka aruba kakabagyan kas kanayon na punsyunan kalapawa pagtaingan tadimat laag patinggan ti pabunar akayat dan tama itan amin na awan tapno awan pakababalawan no adda di mapagustuan subsub na ti di masilwan alawan yang kastalati biyag ano sana takas tagasat narigat ti di mamagusto taimot ka kung kunadam to ay kakabsat papagayam di na kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuan di punong nga ijay haway pidutan lati dulyar sadyay ayag sa lukag kano kaya't mo nga biyag ka ay kakabsat papagayam di na kumaang angitan no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuan di punong nga ijay haway pidutan lati dulyar sadyay ayag sa lukag kano kaya't mo nga biyag ka sadyay ayag sa lukag kano kaya't mo nga biyag ka